Halo, cangcingnya Babe. Jumpa lagi nih sama ondel-ondel. Kali ini ondel-ondel mau bangunin sahur nih. Nah, ondel-ondel mau bareng sama Azam sama temen-temen juga nih. Ondel-ondel udah siapin kentongan bambunya nih untuk bangunin sahur. Tuh dia Azam sama temen-temen tuh lagi siap-siap. Yuk ah kita gabung ke sana. Sahur, 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 sahur. Kita bangunin Pak RT yuk. Yuk kita bangunin Pak RT yuk. Pak RT. RT, sahur, 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 sahur. Oke deh, cangcingnya Babe. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Yuk teman-teman, kita ucapin selamat berpuasa untuk teman-teman kita yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dadah!